tuguha ikaze ku kibuga cy'imirwano ikomeje guhanganisha M23 na FARDC. Biravuga ko Masisi noneho kuri uyu munsi agahenge kabonetse mu bice bimaze iminsi FARDC na M23 bakomeje guhanganiramo, ndetse urusaku rw'amasasu ngo rwahagaze. Buri wese yahisemo kugumana aho afite, ndetse buri wese mu birindiro bye akaba ari mwari imirwano ikaba yahagaze. Akanama ka African Union gashinzwe umutekano kasabye FARDC na M23 guhagarika imirwano byihuse, ndetse banategeka Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ibintu bikomeye, dore ko bamubwiye ko agomba gucyura impunzi zose ziri mu gihugu cy'u Rwanda na Uganda. Kandi nanone ni nako bikomeje kuvuga ko abarwanyi ba Wena Group boherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze gutanga impuruza ndetse zinagaragaza uburyo aba barwanyi bakomeje gucika intege, ndetse bakomeje gutikirira ku rugamba, aho bakomeje koherezwa hose n'igihugu cy'Uburusiya mu mirwano, ndetse no gukomeza guhangana no gushaka koko kwigarurira ibihugu bitandukanye, cyane cyane nka Ukraine ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravuga ko kandi Tshisekedi nawe yakomeje kwinangira umutima, dore ko noneho yemeje byanga byakunda ko ngo abarwanije M23 2013 aribo bagomba kongera gutangira bakajya ku rugamba, ndetse bakongera gutuzwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bagire icyo bafasha FARDC, ngo kuko abo yitabaje bose bamubereye agaterera nzamba kanyina wa nzamba, ngo kuko nta kintu bari kumugezaho. Tugaha ikaze ku buryo burambuye ni amakuru y'umutekano na diplomasi n'ibigenda bivugwa hirya no hino no mu bitangazamakuru bitandukanye. Niba ruganirwanye natwe urebe hepfo maze kandi subscribe, turushaho kubana umunsi ku munsi, kandi amakuru yacu ajya kugeraho mu ba mbere. Perezida Paul Kagame yitabiriye akanama k'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe gashinzwe umutekano, hagamijwe kwiga ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aka kanama kari kayobowe na Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, kari kiganjemo abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa EAC n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres. Ku murongo w'icyigwa harimo gusuzuma imyanzuro ya Rwanda na Nairobi yashyizweho umukono n'abakuru b'ibihugu byo mu karere, hagamijwe gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imwe mu myanzuro ikomeye yafatiwe muri aka kanama harimo gusaba ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'umutwe wa M23 guhagarika imirwano byihuse. Imitwe yose yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo yasabwe gushyira intwaro hasi bitarenze ku wa 30 Werurwe 2023 no guhagarika ibikorwa byabo mu duce twose babarizwamo. Aka kanama kateranye mu gihe umutwe wa M23 ukomeje imirwano n'ingabo za leta ya Kongo FARDC ifatanyije na FDLR, imitwe y'abamayimayi n'abacancuro b'abazungu bavuye mu gihugu cy'Uburusiya bo mu mutwe wa Wena Group. Ni mu gihe i Bujumbura mu Burundi haheruka kubera indi nama yahuje abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yari yatumirijwe igitaraganya na Perezida Evariste Ndayishimiye uyoboye uyu muryango ku wa 4 Gashyantare 2023. Ubusanzwe akanama ka African Union gashinzwe umutekano wo kugarura amahoro muri Afurika kagizwe n'ibihugu 15 birimo Cameroon, Djibouti, Morocco, Namibia, Nigeria, Burundi, Congo, Gambia, Ghana, Senegal, Afurika y'Epfo, Tunisia na Tanzania. Ni akanama kashyizweho hagamijwe gukemura amakimbirane mu bihugu binyamuryango bya African Union, kakaba kubatse ku buryo buri gice cya Afurika gihagararirwa, aho Afurika yo hagati ihagarariwe n'ibihugu bitatu, Afurika y'Iburasirazuba nayo bitatu, Afurika y'Amajyaruguru ibihugu bibiri, Afurika y'Amajyepfo bitatu, mu gihe iyo mu burengerazuba ihagarariwe n'ibihugu 4. Ese koko inama Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yagiriwe arayikurikiza, aremera kuva ku izina koko imirwano ihagarike hagati yabo na M23? Ibyo tugomba gukomeza gutega amaso n'amatwi tukareba igikurikira, ndetse n'igikomeza kujya mbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.